COVID-19 irum ven na ting cha zitin da mask ning sang teng ni deadline ti mi kha kan raklang tar lai sibik a mask ni deadline na hen je eng kan kut chang teng ni tol lai kan ni tol di in mask kha a hri teng kan tlai lai e a color ai the de na kha lang lai ya kan cha lai chung ka za ha na kha chung lai kan cha lai e chon ka za khan ka zon te kha kut in tong al ding slai chon kan ni phoi tik a khan ka za hri te lang han kan tong lai e mình thu bông kháng cần lần lại mask cái này tự tin kháng cần cột khá chăng để cái này đồ chán lại Hakhan ni lung lom tên nâng cột cái này lại na từ đàn hakhan ni thong cần chim đinh min ha chú ni hin chen ram khel bầu rock krifa biak na upa cheu khat ni an hu ning an lang tar CHRO ni ramchung razam cha rian chom piak nak to atim Chin National Party zung ha kha an hanjang palai chu adu mi ni sok nak cha apkho asijang ke thai bau sang minau ni an sang chung lam ni an ma te in an chun tol chung thang krak chim lai nihin chinnam khel bawrak krifa biakna upa cheu khatni an hmu ning an langtar atu leo chinnam khel asilawa chawza rian ton nakle atu leo candidate na kong a hakha rambun krifa biakna upa cheu khatni atu bantuk in an hmu ning zalong te in an langtar hi asi analdi chawza hi rian ani toi ngai ko ama belte an rian ton mi atluang lo mi tampi a TC Sangthar Sammin Haki Ningjang Te in Toril Nak Atlum Ngai Jun Tendera Hin Chan Ampe Ngai Kauna in Antuan Mi Kha Zo Phal Nak Asilawa Falte in Chaktan Nak Timi Quality Control Hi Atlum Ngai Ti in Karwa Arwang Chu Tangka Tampi Adi Na in Anrian Tuan Mi Kan I Than Hampi Tatak Mi Atlum Atu palai aju ding min halong ni kan ro ding mi chu long term master plan ti mi chan sau pi tiang angu ding mi than chau nak hi imhai thak a har mapum pak cha a chan tha lak silo in khwaram dot nak he thim nak a kan du ding hi abapi tuk arwang chu USDP le NLD an chan chung a an ton mi pol hi kumthum le kumli ranglong angu Jun ta chun nak pakhat them a in license to le license kumchan thlen to tik a kumkhat leng arau hi angai chu ral tha te le tingfal te in kan torre lo cha a asikau chu cha mi za pi jong ni thongni kumkul kum thim nak a mi phim thiam nak in aral tha mi ading phal mi le ramle mi phun ado tatak mi kha thim an hau Meding fal miral thale mi phun adomi kan thim lai an mani me phim thiam kan ngai min ha kha amhanzia thiam na chun kan ram athang chau ko lai tia zai on tipil khrifabu emeritus pasta Chin Baptist Convention Flam President Le Myanmar Baptist Convention Vice President 1 Atwan Leomi Reverend Dennis Mun Thongmangni daha ka posa chim hi konga HBA General Secretary Le HCMF Chairman Atwan Leomi, Reverend Joel Nolchunglian ni, USDP le NLD ni, an chan a rian tampi an tuan kau, jun kan luntlin lo nak tate zong chu a thiam kau, ama belte ram khel bawrak athan non leo asitik a ro thiam ding tampi a ve. TC pu vankul te chan na kha, uknak athalo tukna in kan ko lam zong ampem kau, chimdu mi chu zebentuk party le menung man ni, Anni party ni chun an to khau lai lo kan ni chun chutin khatin kan to lai ti in foite in bechim hi ka war lo ngai upa bechim in bechim ding asi angai chu an ma le party cheu ni policy an ngai cheu I an si kho tok in rian an tuan cheu kau chun alwan cha in zawa chun USDP channak in an aldia hin afyang langmi ti mi transparency a deu USDP chana chun Vailam tung kong man a ton an rakhar an aldi tu hisu biak nak lei menung kan si a khwanu khwapa an si a ton buru anak tate an to langmang chun pakhat a kasya ram lo ngai mi chu atu hi independent in a chu ding mi an tam ngai I an ma nol chu asikauna in kai chu ko ardi lem lo
party in an chwa I independent in ichu ding asitik a zebentuk policy fakda angai ti zong ro a hau chun me thak anai chang I me mu du a chikhat long ngu ding in rian kan ton pyak na la se chan sau pi ngu ding in kan ton pyak na se tia da ha ka posa chim atu leo kan chau za an ld hi phak pi in social ding ka thain ha lo lam su zong atha pe zong atling pakhat belte rian ton tu ni ama he menung long silo in miza pi asilo a sifak san tai lo kan di lak hi na niam te in kho izom na se lo kan sining kan khal pyak na se sato palai na pi tu le amyu ta zong ni kan mi phun ni zaida har ti mi kha phak pi in chimren hau silo atha ka thaina atom bia zong a sikhau kan mi phum hop za in an chinrel mi a tuklo tia karwa ahar ajun zai party ti thang silo CNF CNA ni andir pi mi pinlong agreement ha hi simrel le dir pi ding asi arwang chu mi za pi io tu ding a thim an si ban tuk in mi phun le ram hop in rian an twan ding sedu ka tha pyak na tia UPC Santha Chin State District Chairman Reverend Vantiam ni daha ka posa achim atu bantuk in biaknak upa cheu khatni an hmuning an chimtik a party ten nak nurson nak le soisel nak aselo pumpak soisel nak zong aselo I mi phun le ramcha a phak pi in ram hroi tu na ni rian an ton ok asi ti mi sedu tha he an chim mi kha kan hun lang tar mi asi ni hlon sung kasi COVID-19 irunven nak ding cha a zitinda kan ku chang te kan itolai kan itol tik a atlom bik sakam pukul itol ding slai chon kan kut achong lai ti in kan kut dong in kan siapi kan kut karla chon ka tiang hi to slai ti in chang ten itlep than ding cái này theo đi in khán, cái này trôi đi in khán, thà vợ chàng mình sẽ lấy tissue chàng mình in hỗ than đỉnh. CHRO ni ram chung ra dam cha ren chom piak nak to antim CHRO ni ram chung ka do nak rong a azami palowa kan unaw na cha ren thiam chom piak nak to ani tim tia July thla kulukwa a kan thei zeben tuk ren da chon andu I khoi ka da chom piak nak kan to lai ti ben tuk mathat ding a atu hi semi kan kalyo si semi khwaya umni ra jam na zo khan tu le ren chon na khong he petla in abom tu ding a ren ton tu pakha jong kan cha chang ram kul cha lutlai torel tu he jong kani tong chang rajam in ador min ha cha a asi kho chung in ren twen thok kan itim palawa kho chung ummi pol tu chu kama he ren 20 mi chin women organization palawa ni antorel lai tia project manager salai ban byak thang ni da kha posin a achim thangni thenga kum throng in arak thokmi palawa pengchung kadaw nak he afak chin langmang churanga palawa ummin ha chu anjami yangkung tiang amphan atlang pi in manung thong ra reng lo hi ramchung rajam dir hmun nan chang tia kan thei kambo rak hi chimchung o athat lo cha a rarin ngai chu kan hau peng chom piak nak kan to lai rala tho than tik a jaitinda kan to ha ti mi timlam nak jong ro cha hau asana in harna atong mi kan unaw na cha a detitel chantlai na o ummi kan to khong ha mo ti mi sadu thana khe kan chol chang mi asitia chalai bam yak thang ni achim chap atu I torel mi hi CHRO ni thongni leseri kum in chinram kul chonga atorel mi toilet project tanga atwe mi asi LIFT ni abom I IOM he torel ti mi ren asitia kan thai China National Party zong hakha an hanjang palai chu adu mi ni soknak cha apkho asachang China National Party zong chu hakha a thongni kumkul chalai thla kulirat an hanjang I palai a chu ding mi zong soknak cha chakho asachang tia kan thai
hi kong he pe tla in Chin National Party Chairman Pu Lalmong chung ni Chin National Party Chimi Phun Party chu thongni kum kul chalai thla kul ret a Chinram khulapi ha kha khwa a pathian lam roi nak thong in tlamtling te in jung kan han chang CMP Party chu pathian le Chimi Phun chunga Rambun in dirmi mi Phun Party si bentuk in pakhat nak a kam pathian cha a panhi nak Chinram cha a pathum nak Chimi Phun cha a hi pathum tlangtar in kan si ning dilak in Chimi Phun le Chinram cha a rathate in rentwan atim ni party kan si cha a ramchung ramleng Chimi Phun dilak ni kan dirpi chau thajang kan pe chau thla kan champek chau tia mi phun min in upat nak he jang pha nak he kan nor na chun arau thana phalam le matapi a junghon nak to ding in kan itim tia da kha posa chim thonhei kumkul November thana ret rampumpi thimnak a CMP Party IO in candidate chu adu minhani thonhei kumkul chalai thla kul lakwa in akot thana ret tyang sakho asi CMP Party chu chunglei buhu ugnak froinak adoi munthu nol ngai nak froinak adu I akalpi mi asi bantuk in party chung in ram kan thokcha a candidate saknak le thimna kongjong a peng isi ni an thimmi pau center CEC ni thepi le mai thakpi asi sakdu mi pau lungnom te in kan I chol han hatia achin chap atu tianga CMP Party in Chinram kul chunga achu ding mi afyang mi chu thantlang peng ram kul thatto number 2 in Pu Lalmong chung asi chun thimnak a I chu ding in atim mi jong an umri na in an fyang tar rin halo tia kan thai Kethe bo sang minau ni an sangsung lam ni amate in an chun kethe bo sang minau nhani an sangsunga lam ni amate in an I chun hatia July thla kul kwa a kan thai hi kong he petla in kethe bo sang minau roi tu jungjalian ni kan sang ni sang ok boile kan ngai kaun hana in sangcha a an chol chang na kam hu lo tik a kamma minau ni kan chol chang a haw kan ti sangchunga har big mi chu lam hi asi sangchung nu le pan ha sin a in khat thong khat chau kan khon ha I lam ni kan han ni hin ni tiang a ren kan tron nak a hin chawza bam nak pakhat man atalo chalai thla kuluruk jong a nu le pa bam nak kan hal na I singa leng achwak mi in kan twa tangka kan khot lewa hin lam sulai minister pu suitheu a chho lewa si kan sangren tron nak kong kan chim ama jong alom tuk I lakphak din nak a tangka singkhat akan thatve chun kan hoi param dang ummi ni thongsam nga akan bom chawza bam nak pakhat man atalo minau ni kan tron mi hi asiko tia daha ka phosa chim Korab naklam hi khai kamlam vantum I kheher naklam kan tuan rapi surtik a ti alwang mini afodi manawni kan zau I sanguk bosina report kan tua ko zonga tuan asilautik a asikholo ti in khohel naklam atlak nakha minawni tlamtling te in kan tua kho kemani ko hroin ha chunga kawar big mi chu chetni hi asi chetni a kan si kho chung in tha kan chwa sangchung a jun in kan sak numthur khor kan cho sang thudan kan chok sin min ha jong kutput le thacham tek nakte in kan len ha sin a kan len khon ha lo mi chu ina kan len ha hakha COVID-19 response committee jong a kan si kho chung in mano min in kan ital hale jong a trending tamtuk kan nge ri tia ke thebo sang mino hroi tu ni achim chap ke thebo sang a mano dilak zala kulret an chumano nhani anitim mi chu sangchonga le kheng chanak in sakding mano uniform tiang ngai kho sangchong mai that nak le sangchong lam sar nak zong a chawza set in batches ang ha peng na in an nga lo cha a achung lai zong a kal anitim ri hi ka thebo sang mano bu hi thongni lheriat January thana thum a anak dir tia kan thai Zon ese kho chung te in chunga ding alang kan chwa tik song a max etat ding mi bu shel ding jon pakhale phai kan chambyak tik song a kutlai lo ding jon thil kan chok tik song a khan peru khlat in ding alang kan raktin tik song a kan kuchang te idol than ding tutan hakan kan thong chim nak chu hi vel in kan ngori lai azo tu le angai tu ni dilak songa kan ilom thaina ka si kan lai ram
chim lâu gian măng tia cài sim na sung thâu gần huru in tê kha hun câu treo lại khô dung